hari ku munota wa 98 w'umukino mu gice cya kabiri Nsabimana Zizu ukinira ikipe ya Police FC aho yari amaze gutsinda igitego agasamara aza no guhabwa ikarita y'umutuku nk'igihano kuko atubahirije amategeko y'umupira mu kibuga. Iki gitego yagitsinze yishyura ikipe ya APR yari yakibabanje ku munota wa 66 w'igice cya kabiri. Ni igitego cyatsinzwe na Jibril Watara wari wahaye ibyishimo abafana abayobozi b'ikipe ya APR, ariko ikipe ya Police FC ikaza kukibishyura kuri munota wa 98. Twari twamaze kugera mu minota y'inyongera, minota y'umukino isa nkaho yarangiye. Ni igitego kimwe kuri kimwe, ni nako umukino urangiye bakaba banagabanye amanota inota rimwe kuri rimwe. Turi muri Rwanda Premier League 2025-2026, turi ku munsi wa 21 w'imikino hano mu Rwanda. Reka ngushimire nkubwire ngo warakoze cyane udahwema gukurikira ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Ngusabe gukora subscribe, bushana comment, hanyuma tujye dukomeza kubana mu makuru abari gucaracara mu mikino, muri politike na diplomasi ndetse no mu myidagaduro. Tugira gucyana tugasimbukira tukareba iba bigenda biri kuhavugira. Ntatinze reka duhere kuri 11 babanjemo ku mpande zombi. Ku ruhande rw'ikipe ya Police FC wari wambaye nimero 18 ni Patience wari mwizamu, nimero 17 ni Udahemuka, nimero 27 ni Eric, nimero 4 ni Yukubu, nimero 7 ni Kirongozi, nimero 19 ni Pichu, nimero 8 ni Leonard, nimero 21 ni Kwitonda, nimero 40 ni Exoni, nimero 30 ni Elijahi. Ku ruhande rw'ikipe ya APR umutoza Abdurahim TAREB yifashishije Adolphe Hakizimana mwizamu wari wambaye nimero 32, Clement wari wambaye nimero 17, Yunus nimero 28, Bugingo nimero 15, Byiringiro nimero 18, Sekiganda Ronald nimero 19, Ruboneka kapiteni. Uyu munsi wahuje muri uyu mukino wahuje ikipe ya Police FC ndetse n'ikipe ya APR wari wambaye nimero 27, Dawo wari wambaye nimero 8, Watara wari wambaye nimero 10, Mugisha wari wambaye nimero 11 ndetse na William Togimeri wari wambaye nimero 35 mu mugongo. Umukino ujya gutangira aya makipe yombi wabonaga ko yari yakaniye kuko ikipe ya APR yashakaga amanota 3, ikaba itashakaga kongera gutsindwa uyu mukino yagombaga guhuramo n'ikipe ya Police, kuko urabyibuka hari ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 ubwo ikipe ya Police FC yatwaraga igikombe cy'intwari igikuye imbere y'ikipe ya APR. Urabyibuka neza ko umukino warangiye aya makipe yombi anganya ubusa ku busa, niko kujya muri penalite. Bateye penalite ikipe ya Police FC yinjiza penalite 7 kuri 6 z'ikipe ya APR. Urabyibuka ko ku ruhande rw'ikipe ya APR uyu Ronald Sekiganda yaje kuba ahusha iyi penalite nyuma yo guhatwa kujya gutera iyi penalite kandi adasanzwe azitera, niko kuyihusha. Ku ruhande rero rw'ikipe ya Police FC nabwo urabyibuka ko uyu witwa Zizu yaje kuba ahusha penalite ku ruhande rw'ikipe ya Police FC, nuko ariko nabwo rwari rwabuze gica hagati ya Police n'ikipe ya APR muri uyu mukino bahatanira igikombe cy'intwari 2026. Ikipe ya Police FC rero yaje gutsinda ikipe ya APR. Ikipe ya APR uyu munsi yari yakaniye ikipe ya Police, yiyumvisha ko igomba kuyikuraho amanota 3, ariko siko bigenze. Umukino urangiye aya makipe yombi anganya ndetse n'amanota barayagabana. Igice cya mbere gitangira Barafinda yaje kuba ahusha igitego cyari cyabazwe, ni ku ishoti ryiza ni ku mukwagi yarekuye hari ku munota wa 15 w'igice cya mbere, nuko umupira ujya hanze y'izamu. Ku munota kandi wa 20 w'igice cya mbere Togi William nawe yateye umupira, aho yateye ishoti rikubita umutambiko w'izamu.
n'umupira wakubise poto ubwo ikipe ya APR bahushya igitego gutyo. Urumva ko byari ibitego bigera kuri bibiri byari byabazwe muri iki gice cya mbere ikipe ya APR yaje kuba ihusha. No ku ruhande rw'ikipe ya Police FC nabo bahushije ibitego bigera kuri bibiri. Ni nako umukino waje kuba urangira mu gice cya mbere amapoto bateye ari 2-2. Urumva ko aya makipe yombi yari yakaniranye ku mpande zombi. Hanyuma rero bagarutse mu gice cya kabiri ku minota 66 ikipe ya APR yaje kuba ibanza igitego ikipe ya Police FC. Ni igitego cyatsinzwe na Jibril Watara ku minota wa 66, biba igitego kimwe cya APR ku busa bwa Police. Umukino wakomeje ikipe ya Police FC isatira ishaka kwishyura iki gitego, ariko ikipe ya APR ikayibera ibamba. Ni nako kandi ikipe ya Police yashakaga gutsinda igitego cya kabiri ngo icyure aya manota 3, cyagombaga kuba ari igitego yari kuba yizigamiye. Yewe ikipe ya Police FC idashobora kuba yashobora ngo itsinde ibitego bibiri mu gice cya kabiri. Ikipe ya Police FC rero nayo irakanira. Ni nako byakomeje ubwo bageraga ku munota wa 98 twari twamaze kugera mu minota y'inyongera. Uyu nguyu Nsabimana aka Zizu ukinira ikipe ya Police FC yaje kuba ashyiramo igitego. Ni igitego cyiza yatsinze, hanyuma rero aza gusamara arirukanka arasaragurika, ari nako umukino waje kuba unarangira anahabwa ikarita y'umutuku kubera kuyagara mu kibuga, aho yaje kuba yica amategeko y'umupira mu kibuga nubwo umukino warurangiye. Byahise rero bituma ikipe ya APR iza ku mwanya wa mbere n'amanota 39, ikipe ya Al Hilal ikaba iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 38, ikaba izigamye imikino 4. Ni mu gihe ikipe ya Police FC bari bahanganye yaje ku mwanya wa 4, ikaba ifite amanota 35, ikaba izigamye umukino umwe. Ikipe ya Arimelek iri ku mwanya wa 3 n'amanota 37, ikaba izigamye imikino 2. Ni mu gihe ikipe ya Kiyovu Sport ifite amanota 32, ikaba izigamye umukino umwe, iri ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 6 ni Rayon Sport n'amanota 32, ikaba izigamye imikino 2. Umwanya wa 7 hari Mukura Victory Sport n'amanota 31, ikaba izigamye umukino umwe. Uyu mukino wahuje ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Police FC ni umukino warimo ishaka ryinshi ku mpande zombi, aho abatoza bari bakaniye bashaka amanota 3 ku mpande zombi, ariko umukino birangiye ari uko nguko bigenze amanota bayagabanye. Reka ngushimire kandi nkubwire ngo wakoze cyane udahwema gukurikira ibiganiro byacu uko bwije nuko bukeye. Bye bye.